othe koroni ya masipala zwi khou tevhela u bviswa vho Mpophalatse vha ḽihoro ḽa Democratic Alliance nga kha ḽikumedzwa ḽa u sa tsha vha na fhulufhelo khavho. Vho Mngomezulu vha ri nzudzanyo dza ṱhanganelano dzi kha ḓi vha thaidzo kha ḽino shango. Coalitions are unstable. At the moment, I don't think that we are ready for this coalition politics, more especially if we talk about post-election coalitions, where coalitions have remained a bit longer in countries like Australia, countries like Germany, countries like India. It's because this is pre-planned. Before you go to an election, you already know what you are going to do in a coalition government. And normally they do what they call grand alliances, whereby two bigger parties will come together. Mukomishinari wa mapolisa vunḓuni la Eastern Cape Lieutenant General Nomthetheleki Mene vho sasaladza mabulayo a vhathu vha malo kwa Zakhele ḓoroboni ya Gqeberha Mulovha vha ri tshiwo tshi sumbedza vhugoswi. Minista wa mapolisa vho Biki Cele, mukomishinari wa lushaka wa mapolisa General Fani Masemula khathihi na vhahulwane vha vunḓu wa mapolisa vha khou dalela he tshiwo tsha bvelela hone ṋamusi. Muambeli wa mapolisa vho Priscilla Naidu vha ri tsedzuluso dzi khou bvela phanḓa. One of the victims succumbed to the injuries in hospital, bringing the total number of deceased to 8. The owner of the house was among the deceased. We have launched a manhunt for the suspects while an investigation into the circumstances surrounding this attack is underway. No arrests have been made at this stage. The identity of the deceased and injured are still to be established. The Provincial Organized Crime Investigation are investigating a case of murder with 8 counts and 3 cases of attempted murder. Va SPCA vha khou sedzulusa tshiṅwe tshiwo tsha u ṱaha nngwe hu khou humbuleliwa zwa uri nngwe yo ṱahaho ndi ya tsadzi ya miṅwedzi ya ṱahe nahone yo vhoniwa nga vhadzulapo vha Edenville vhubvaḓuvha ha ḓorobo ya Johannesburg. Va SPCA vha khou itela khuwelelo vhadzulapo uri vha songo sendela tsini na tshivhanda nahone vha kwame vhadavhi ḽavho Edenville arali vha nga ṱangana nayo. Vho Keshvina ya va SPCA vha khou tsivhudza vhadzulapo vha Edenville uri vha valele zwifuwo zwavho u itela tsireledzo. The welfare of the tiger, as well as other animals in the area, must be considered as authorities begin their search and attempt to capture the animal. The National Council of SPCAs has contacted the Gauteng Department of Agriculture and Rural Development and alerted them of the escaped tiger. Given that GDOD and the Ekurhuleni municipality are responsible for enforcing the legislation that allows these dangerous animals to be kept in captivity in the first place, surely some form of accountability and responsibility for the welfare of the animals and the residents needs to be taken by them. Fhungo ḽashu ḽihulwane kha ino awara ndi ḽine ḽa ri muhaṱoli vho Pitkun vho ḓibvisa tsengoni ya mulandu wa vhuyaḓa ya President wa kale vho Jacob Zuma khothe khulwane ya Pietermaritzburg. Maṅwe mafhungo a tevhelaho kha Phalaphala FM ndi vhavhuyelanaho nga awara ya u thoma. Mafhungo aya kha Phalaphala FM vha vho a ḓiselwa nga SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa dzhisia. Kolibwa nga banda Alex Martina hayo oba mafhungo a hino awara. Essential cover ndi u bva ha Outsurance i thusa vhone musi vho wana khombo na musi moḓoro wavho wo tswiwa. Vha nga dovha hafhu vha ḓinangela makhanike wavho vhone vhaṋe kha vha SMS out ndi ka 39656 vha zwi ite zwino u itela u wana code. Hey ndi Phalaphala FM. Nga Outsurance Essential vha wana tsireledzo yo fanelaho nga mutengo wa vhuḓi hunori nga ngoho vhone vha tea u zwi dzhiela nṱha mthetshelesi arali goloi yavho yo no paḓa miṅwaha miṱanu i sa kolodi na ndeme yayo i fhasi ha 125,000 rand vha nga guma vha tshi badela lweto lwa fhasi lu sathu vhonwa. Vha SMS out ndi kha 39656 u wana code. Outsurance ndi vhaḓisi vha tshumelo zwa insurance na gwama vha tshiofisi hu ḓo shuma milayo yo tiwaho. Mawe yowe ndido dzura ndikombekani zvanga zvirugi zvisokoganama. Ayo ndine Twadzi aka Mudipopedzi watacheleza mbeka na mushumo ya Tshiko bufumi na buvhili Phalaphala FM SABC ri nanwi mesi yoṱhe ri tshi khou livhuwa nga maanḓa ro fhiwa na thengwe mbekanyamushumo ya nṋe na vhone ine vha dovha hafhu vha i ṱanganedza kha ḽitshaho ḽa matshelo. Namusi ndi musumbuluwo mthetshelesi wa Phalaphala FM, musumbuluwo wo tou fhedza kha hono ṅwedzi une ra vha khawo, ḓuvha ḽa vhufuraru ḽa ṅwedzi wa Phando, ḓuvha ḽine ḽi amba zwinzhi kha ḓivha zwakale. Ndi ḓuvha ḽe murangaphanḓa wa Nazi Germany vho Adolf Hitler vha tiwa sa chancellor wa Germany ara vha tshi kha ḓi zwi humbula.
musi tshi ambiwa nga nndwa ya vhuvhili ya ḽifhasi dzina ḽine ḽa pfala nga maanḓa ḽa vho Hitler. Vha ḓo zwi president wa misila wa ngei America vho Franklin Roosevelt na vhone vho begwa nga heḽi ḓuvha, na uri murangaphanḓa wa India vho Mohandas Gandhi vho swika vha vhulawa nga heḽi ḓuvha hange murahu nga ṅwaha wa gidiḓaṱahefuiṋamalo vho vhulawa fhaḽa New Delhi, India. Ndi manzhi o iteaho kha ḓivha zwakale, fhedzi haya a ṋamusi ndi maṅwe ane ha pfali u ya nga vhunzhi ha vhathu ane ro dzula ngao ṋamusi. Mbekanyamushumo khe mthetshelesi wa Phalaphala FM manzhi ra vha farela one, ri a zwiḓivha u lindela havho, ri a u ḓivha mthetshelesi uri mbekanyamushumo hei takutshedze ṋamusi, nahone ri fulufhedzisa uri ri ḓo vha ḓisela one oṱhe vha a pfa sa zwine vho lindela u pfa zwezwo musi ro no tou dzhena vhudzivhani hao. Mafhungo a si a vhuḓi na luthihi ra vuwa ngao nga mugivhela uri sia fhano shangoni ya mufumakadzi ane a humbulelwa u pfhi o fhiriswa fhano shangoni nga mukalaha wawe, ane hoyo mukalaha wawe hu khou pfhi ndi Ramiswaswo. Heḽo ndi ḽone fhungo ḽihulwane ṋamusi kha heyi mbekanyamushumo ya Tshiko tsha mafhungo, nḓivho na vhuṱali. Ri na vhaeni u ya nga u fhambana mthetshelesi vhane ri ḓo vha ri tshi khou amba navho nga heḽi fhungo. Ri ḓo amba na vha muṱa, ri ḓo amba na mapholisa, ri ḓo amba na vha zwiimiswa ya nga u fhambana. Ramafhungo washu naho hu na uri maswa ono ḓivha hone ane ro no ḓi luṅwa nḓevhe uri yo no ḓi dzhena zwa zwino, ho no ḓivha na zwo dzhiwaho zwi kwamaho tsheo. Fhungo ḽine ri ḓo pfha uri zwo tshimbilisa hani hangei khothe he muhumbulelwa hoyu a ḓivhonadza hone mthetshelesi wa Phalaphala FM. Zwine vhone vha ita zwone zwa zwino ndi u vhuthana na mashaka na dzikhonani a there, ndi ya zwiḓivha zwo no ḓi itiwa hezwo, u amba vho ndi u sokou tou amba hone ri tshi ḓo davhidzana vha ḓo shumisa zwileludzi zwine ra zwi shumisa nga maḓuvha. Siaṱari ḽa Facebook Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe. Email address ndi yeneiḽa, ndi Rathando mg@sabc.co.za. Twitter handle ndi fhaḽa kha @mpho_Rathando. Ndi hafho ne ra davhidzana hone mthetshelesi, ri vha humbudze nga ngei kha ṱhingo dzashu ri vha vha tshi dzudzanya arali vha sathu tou i fara zwavhuḓi. Nomboro ndi 0860002503 ngori na vhonevo vha na mukovhe wa uri vha shele mulenzhe kha mbekanyamushumo ya ṋamusi musi ro dzula nga haya ane vhunzhi ha vhathu vha khou ri ḽaḓafha ḽi a kovhela khovhe na tsheo ine ya dzhiwa ine i ḓo vha ngudo na kha vhaṅwe vho zwi pfa na kha mbekanyamushumo yo fhelaho heḽi fhungo ḽi tshi khou ambiwa nga haḽo. Fhedzi na hanefha ri khou tou fombe khaḽo ṋamusi mthetshelesi wa Phalaphala FM. Nṋe ndi pfhi mpho Mr MG Rathando mubveledzi khoyu ndano no ḓi dzula o luga, roṱhe ro luga na vhone sa mthetshelesi vho luga. Ri a namba ra theutshela there mutsho wa mvula nga ngeno Thohoyandou i khou una. Fhedzi hafhaḽa khothe hu pfhi ṋamusi ho vha ho ḓala lwa u ḓala, vhathu vha pfala vha tshi kha ḓi vha hone na zwino, naho tsheo yo no ḓi dzhiwa zwi pfala zwi tshi nga vho no ḓi fhedza hafhaḽa khothe. Fhedzi oṱhe ayo mbekanyamushumo a si NXC Health Center Thohoyandou sina thavhani mo yo fara zwoṱhe, x-rays, sonar, pharmacy, audiologist, physiotherapist, psychologist, optometry, madokotela na dzi-specialist, gynecologist, dermatologist, orthopedic surgeon na dialysis center. Ahu tshino ya vha tshi ṱoḓa dzilafho avha vhe muṅwe wa zwigidi vha vhalwadze vha ḓiphina kha senthara dzashu. NXC ri ṱhonifha vhalwadze na tshifhinga tshavho, ri vula 24/7 365 days. Avadala nxcltd.com kana utafona kha 015 007 9099. Arali vha tshi elekanywa nga vha swikelela u badela muimeleli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafu. Clientele Legal yo ita uri vha kone u ḓiwanela muimeleli wa zwa milayo a fareaho. Ro lindela u vha thusa. Kha vha rumele ipfi Phalaphala kha 48045. Ndi ipfi Phalaphala kha 48045 ri ḓo vha founela murahu. Clientele General ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ine isa vhe na ndindakhombo ya vhutshilo. Ndi vhaḓisi vha tshumelo zwa gwama vha tshiofisi vha ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. I want to assure the women and the children of South Africa that our criminal justice system will remain focused on gender-based violence cases and that we can expect more arrests and more prosecutions against perpetrators to follow. The perpetrators of violence against women and children must receive sentences that are fit for the horrific crimes that they commit. Khariro na zwiito zwa u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Phalaphala FM. Tshiko na MG. Asiari ri kone ṱanganedza. Mpho mubveledzi Donald na vhathetshelesi yapo nnḓa. Kana yo tenda u shumisa ḽia ḽiṅwe dzina na. Mungano wanga a songo swika hapo. Ri khou tenda u sea ndi u sea Collins, u sea ndi u sea tsho tou thoma sa khasho ri nga ri maipfi a ndiliso kha vheiwe sa muṱa. Ri a zwi ḓivha uri ya ri khou livhuwa mpho, ri khou livhuwa tshiṱitshi tsha Phalaphala FM, ri khou livhuwa na
lushaka lune khou swikisa maipfi na support ine ravha nayo u swika zwa zwino u bva nga mugivhela. Riko livhuwa nga maanḓa musi maipfi a thikhedzo ni tshi khou a ṱanganedza zwavhuḓi vheiwe sa muṱa, ndi mafhungo ane a shusha o swika hani kha vheiwe sa muṱa? A ri tende uri ni tshiimo tsho raliho a tshi tou vha na profesa kana a tshi na sterini, a tshi na muhali, dzimbilu dzo kwashea, dzimbilu dzi khou phopha malofha. O vha mafhungo o ri akhamadzaho nga maanḓa musi a tshi kha muṱa wa Mengovhela. Musi ri tshi khou amba nga u shusha ya mafhungo, na musi u si tu tou ḓivhesesa zwo iteaho, u tshi zwi lavhelesa nango wa zwipfa uri ndi mafhungo ane o swika nga nḓila ine a vhaisa nga maanḓa. Mivhigo ya tshiofisi ine yo swika kha vheiwe sa muṱa i ri ho itea mini kha shaka ḽa vheiwe? Tshiimo u swika zwa zwino zwi tshi lana na mafhungo ane a vha tshiofisi ane muṱa o dzula ngao zwa zwino. Mafhungo o iteaho naho vhuṱanzi vhunzhi ri si nga si tsha tou vhuwana sa muṱa u swikela hu tshi sedzuluswa mafhungo nga vha mulayo, sa vhunga fhungo zwa zwino ḽi anda mulayo. Ndi a uri ni muhumbulelwa o ḓo ripota u ya nga ene muṋe uri ni ene vhukati ha vhusiku ha ngo tsha vhona mufunwa wawe ane a vha mufu. U swikela ene muṋe a thoma u mu nyaga ngo tou ralo, zwi fhedzisela tshi vho zwi vhiga mapholisani. Zwine vhuṱanzi vhunzhi ha uri ni u bva nḓuni nga vhukati ha vhusiku kana neyo mudautsha u swika hafho he mufu wavho riṋe a wanu a hone hune a vha mulindini, a ri ḓivhi uri hu ḓovha ho itea mini hanefho vhukati. Ndi zwone zwe ra zwi fara sa muṱa. Kha ri lavhelesa uri vheiwe sa muṱa Collins, ni nga ṱalusa hani vhushaka ha mufu mme a muofhe na mukalaha wawe hoyu ane zwa zwino ndi muhumbulelwa, hone ya vhushaka vheiwe vho sa muṱa na ye hoyu mukwasha wa vheiwe ndi vhushaka ḓe? Ri thome nga tshipiḓa tsho fhedzisela tambudzo ya vho Rathando uri ni vhushaka hashu na mukwasha a ri khou reka hanefho. Riṋe sa muṱa wa Mengovhela a ri ngo daleliwa kana a hu na vhueni ho vhuyo ha swika u bva tshe vhukonani kana vhushaka ha hoyu wa vho riṋe mufu na hoyu ane a vha muhumbulelwa ha ḓa ha dzulelwa fhasi lwa Tshivenḓa, hune ha vha hu tshi khou humbeliwa kana muthu o ḓa u dzhia kana u humela mufumakadzi lwa tshiofisi. Ndi ḓo khakhula hanefho riṋe a si zwithu zwine riṋe sa muṱa ri a zwi ḓivha kana zwo itea. Nga iṅwe nḓila u tou zwi vhea khagala Collins ha ngo mala muhumbulelwa? A ri vhi ra timatima sa muṱa u ḽi amba kha radio kana kha khasha lushaka ine ya vha Phalaphala FM uri ni muhumbulelwa a si mukwasha wa Mengovhela, o vha muthu a no khou tshilisana na mufu. Zwo fhedzisela vha tshi vha na vhana, vha fhedzisela vha tshi khou dzula vhoṱhe. U pfala mufu mme a muofhe vhane ra khou amba nga havho vho vha tshi lila nga u tambudzwa nga maanḓa. Tshiṅwe tshifhinga vho vha tshi swika hune vha bvisela khagala uri vha khou ḓiphina nga maanḓa, fhedzi vhaṅwe vha ri hei hezwi ungani swiswi mbadise, ngauri dakalo ḽavho ḽi nga ḽo vha ḽi ḽa u pila zwiṅwe iṅwe nyimelevho. Fhedzi a si kale vho vhuya u thuthisa mulandu musi ri tshi zwi pfa, mulandu wa hone u tambudzwa. Aya a u tambudzwa ha mme a muofhe sa muṱa vheiwe ni a ḓivha u bva kale kha ene muṋe mufu? Vho Rathando na vhathetshelesi vha Phalaphala FM, mafhungo a u tambudzwa ha mufu ndi ḓo ḽi thoma nga uri ni a ḽi ngo vhuya ḽa dzuleliwa fhasi sa riṋe sa muṱa mufu a tshi khou lila a tshi ri ni ene khou tambudziwa. La ri sia ri vhathu vhane ri fana na vhathu vhane muthu muṅwe na muṅwe ane a vha afho nnḓa ane u ḓi zwi wana hanefha kha masiaṱari a vhudavhidzani kana zwileludzi zwa vhudavhidzani ngo tou ralo, zwine nga murahu hu vha riṋe vhane ri fhedzisela ri tshi khou tou vhudzisa uri ni na dzula na mafhungo mangafha ni si ḓi vhudzisa. Sa muṱa ro ḓi zama vho uri ni okay, arali ri khou zwi wana hanefho hune ra vha ri khou zwi wana hone, zwine zwi a sia zwi tshi ri fha vhuṱanzi ngauri ni zwifhinga zwinzhi ri tshi mu vhona ra tshi ḓi zwi vhona uri hoyo muthu naho tshipfini o takala, a u takali u na govho kha ḽiṱo. Zwi amba uri hu na zwiṅwe zwine khou itea riṋe ri sa zwi vhoni. Ndi hafho hune zwithu zwo thoma uri tshuwisesa
nga nḓila ine ro fhedzisela ri tshi vho humbela uri ni zwi a konadzea na uri ni ro rali ri swikele une ra approach kana ri swikele une ra ya kha mulayo a humbela uri a ri thusiwe ngauri ni hoyu wa mufu hana nungo u sumbedza sina mannḓa o to ya kha mulayo ene muṋe na ora anga dzifhesela zwi ya u fana na zwi zwo fhedzisela zwa ḽa utano u fhedzisela a ḓivhi uri ni huvha ho to u ḽiwa mini tsho ḓifhesaho tshine a pfesesa uri ni hayi u bva na musi hoyu wa mukalaha nga u tshintsha sa muṱa ro sala ri tshi nga ri a ri na thuso ngauri ni muthu ono nga ri khou amba nga haye ane a vha mufu u vhidzwa uri ni ndi muthu muhulwane u a kona u ḓivulela mulandu ndi afho riṋe sa muṱa ra sala ro farea hone zwanḓa uri a ri koni u vula mulandu ri khou vulela mufu ane mufu ene muṋe u a kona u ya ḓivulela mulandu u ya nga ha mulayo ndi yone phindulo i ra i wana. Fhedzi musi ri tshi khou amba nga ya mafhungo zwo ri itea na zwipfa sa muṱa arali no kona u ya hangei muḓini he a vha tshi khou dzula hone na muhumbulelwa no wana masalela awe a nga nḓila ḓe hu tshi sumbedza sa muthu ane o vha na mafuvhalo kana vheiwe a no ngo vhuya na sedza ho itea mini kha iḽo sia ri a zwi ḓivha ri kha ḓi ḓoḓa kha fhungo ḽi kwamaho uri u ṱolwa tsho ḽaho mufu zwi kha ḓi tea u itiwa nga vha kha sia ḽa zwa mutakalo vho ṋekana zwanḓa na mapholisa fhedzi vheiwe sa muṱa no ri ni tshi swika kana ni tshi vhona shaka ḽa vheiwe no mu vhona a nga nḓila ḓe. Bompho na vhathetshelesi vha Phalaphala FM ndi tshiimo tshe tsha vha tshi khou shusha uri ni zwi a konadzea na zwine ra khou vhona zwone nga uri ni arali ni ri tshi khou amba nga ha mulindi wa nnḓu ṱhukhu ri ḓo tendelana uri ni a huna space kana a huna tshikhala tshine muthu anga to rambalala fhasi zwine zwa sia zwi tshi khou amba uri a fhedzisela o dzhena kha hoyo mugodi kana mulindi hu tea u vha ho dzhena ṱhoho na milenzhe zwa sedza fhasi muvhili wa sala u tshi nga u khuduluwa u nṱha tshiimo tsho vha tsho ima ngo to ralo zwi amba uri na mafuvhalo a ri koni u a vhona sa vhunga ri sa tendeli uri ni ri mu bvise zwiimiswa zwo imaho nga uri sa swika. Muhumbulelwa ane ra khou amba ngaye hafha ndi muthu ane o vha tshi ḓivhelwa zwa vhuḓavhu zwa vhufarekano zwine kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ro vha ri tshi sedza ra zwi vhona vhunzhi ha vhathu vhane vha zwiḽa zwine nga luisimane vha pfhi vha active kha social media vha tshi zwi vhona hu na mafhungo a u farana u khisana na zwiṅwe hanefha kha social media kana zwileludzi zwa vhudavhidzani fhedzi vheiwe sa muṱa ni tshi lavhelesa aḽa maitele a ni ḓisela tshifanyiso ḓe ṱhamusi hezwo ri zwi baḓekanye na heḽi ḽa uri ni tshi vhona miṱodzi ya ṅwana wa vheiwe na u lila hawe musi a tshi khou amba nga nḓila ine a khou tambudzwa ngayo zwa swika hani kha vheiwe sa muṱa hone ana dzhia tsheo ya uri ni ḽi bva hani ngauri i pfala iṅwe ya nḓila ya uri ndi khou humbela thuso lushaka. Ndi zwa vhukuma Rathando mafhungo aya ra vha ri tshi a vhona hanefha kha masiaṱari a vhudavhidzani o vha a si avhuḓi na u tori zwiṅwe zwine muthu a tea u dovha amba ndi zwa uri ni mufu o vhesa muthu ane a vha strongo lune u pfesesa uri ni a zwi dini zwi ḓo shanduka matshelo ndi zwone zwiṅwe zwa zwithu zwine nda khou nyanga u zwi amba hafhanoni muyani uri ni rolu dza muhaga wa mufumakadzi o imelaho zwithu sa imeliwiho zwoṱhe zwa vhuḓavhu zwine vho Rathando vha khou zwi amba ndi zwithu zwine vha tshi tou zwi sedza vhone vhane vho dzula hu na vhathu vhanzhi vhane vha tshi khou ḓi khomenta kha dzi Facebook na mini uri ni nṋe ndi nga si zwi kone u dzula na zwoṱhe mara a ri tende uri lufuno nalwo lu a ḓodza museṱo muthu maṱoni rine sa muṱa ro tenda uri ni mufu washu o dzhena kha lufuno a dzhena a fhelela nga ngomu. Musi haya mafhungo o rali Collins ri tama vho ḓivha mufu mme ya muope ni nga vha ṱalusa sa muthu ḓe u bva vhuṱukuni havho u vhuya u swika zwino musi vha tshi ri sia ni nga vha ṱalusa sa muthu ḓe? Mufu mme ya muope vho vha ṅwana ane o vha a sa tou ambesa kana o vha ṅwana ane a vha reserved nga tshikhuwa ni ḓo nkhakhulula na lisa kha Tshivenḓa mpho o vha ṅwana ane ha ḓi ambeli tshawe o vha o dzika a muthu ane hayi u sokou ḓisetshela ngo to ralo a ri khou ḓi amba zwa sala zwi tshi khou painter tshinepe kana zwi tshi khou ri fha tshifanyiso tsha urini
ndi muthu ane mbilu yawe yo vha yo tshena ende yawe ya vulea ivha yo vulea lwa vhukuma. Ri ḓo zwi vhona ri tshi tsheka tshifanyiso tsha vhukonani hawe na havhanoni vhane ra khou ri ndi muhumbulelwa uri ni ho vha na zwithu zwinzhi zwine arali ni mufu o vha a si muthu ane a nga tori ri nga tori u na mulalo, o vha a ḓo vha o vhuya hayani kale kana o vha ḓo vha o ḓiwanela muṅwe ane a nga mu funa khwine zwi tshi kha ḓi tou thoma. Mara nga uri ni ene muṋe o vha muthu ane u a tenda uri ni muthu a nga ḓi shanduka hanefha nḓilani kana nahone mbingano kana ini hovhu vhukonani hawe u ḓo ḓi nga khwine hanga ha vhaṅwe o konḓelela a dzula u swikela nga mugivhela musi ri tshi a tshi ri sia fhano shangoni. Mafhungo a si avhuḓi na luthihi. Hone datumu dza mishumo ya nga u fhambana musi hu na nyimele no nga heyi mbudziso i vha ya uri dzo notiwa nga vhewe sa muṱa. Ri tshi ḓa kha dzi datumu vho Mpho na mubveledzi, dzi datumu dzi honeha hedzo datumu dzi fhiwa maanḓa nga zwishumiswa zwine zwa ḓo tea u vha hone uri mushumo u bvele phanḓa. Ri na muhumbulo wa uri ni mushumo no nga hononi wa nyaga mushumo wa tshihumbudzo une ro vha ro no u humbulela uri ni ṱhaṅwe nga ḽavhuṱanu zwithu ro no vhona uri ro imisa hani u nga vha hone. Zwa vha zwi khou ri fheletshedza kha mushumo muhulwane wa mugivhela hune ra khou ḓa khawo une ra ḓo vha hone ri tshi khou vhulunga mufu washu. Mbudziso ya vha ya uri musi sa lushaka ni tshi khou reno swika kha datumu ya mishumo heyi nga mivhili, mushumo wa tshihumbudzo na mushumo wa u fheletshedza masalela a shaka ḽa vheiwe, ni khou swika khazwo no ṋewa ndaela nga vhane vha khou shuma kha mafhungo a u ṱoḓisisa tsho ḽaho mufu, no no i wana ndaela ya uri ho itea mini kha mufu, kana ni kha ḓi vha no lindela ndaela iyo zwine vhaṅwe vha zwi vhidza uri ndi postmortem, ngauri musi ni tshi khou ri datumu yo tiwa zwi amba uri ni na vhuṱanzi vhewe sa muṱa uri ro ṋewa masalela a shaka ḽashu ri vhulunge zwo ralo. U tou ḽi vhea khagala Mpho, mufu washu arali thu mu wana zwanḓani ri tshe ro lindela postmortem ine a ḓo fariwa matshelo u ya nga muhasho wa tshipholisa kana wa forensics u ya nga vha ri fha ngaho mulaedza wo ralo uri ni nga matshelo nga ḽavhuvhili ri ḓo vha wone ri tshi khou vha ḓo vha hone vha tshi khou ita heyo postmortem lune ri ḓo vha ro lindela zwine zwa ḓo bvelela haningei. Zwi amba uri vheiwe zwino ni ḓo sungwa nḓila nga mawanwa a ṱhoḓisiso dzino ḓo itwa kha masalela a shaka ḽa vheiwe uri o ḽiwa ngani. Fhedzi hayo ri khou apfa kha ri mbo ḓi dzhena zwino kha u lavhelesa uri mushumo musi u tshi ḓo vha hone ngauri u ḓo tea u vha hone, zwi nga kha ḓi vha ḽeḽo aneyo maḓuvha ane na khou amba kana ha vha no fhira zwi tshi tou bva kha uri vhewe no ṋewa zwifhio nga vhane vho fara haya mafhungo o ṱola tsho ḽaho mufu. Fhedzi uyu mushumo wa mbulungo u ḓo farwa muḓini wa uyu mukala wawe uyu mufu shaka ḽa vheiwe kana u ḓo farelwa ngei hayani ha mufu, zwi tshi khou bva kha manzhi ane ra nga ḓi amba mafhungo o reaho ngo vha no mala mafhungo manzhi a uri ṱhamusi sa lushaka ni nga kha ḓi vha ni songo farea zwavhuḓi nga zwo iteaho. Fhedzi tsheo ine no i dzhia sa muṱa ndi ifhio malugana na fhethu hune mufu a ḓo vhulungwa hone? Kha ndi tovhe ndi ḽi vhee khagala vho Rathando na vhathetshelesi uri ni ri khou tenda sa muṱa uri ni hu na huṅwe he ra vha na thidza ya u phulusa mufu wa vhoriṋe a tshi kha ḓi tshila. Ndi tenda uri ni fhungo ḽo ralo ḽa nga swika kha uri ni u ḓo vhulungwa ha mukala wawe. Rine ri ḓivha mukala a songo ḓalwa vhukuma muḓini, a songo mala zwine zwa ri sia ri tshi khou amba uri ni mufu u kha ḓi pfhiwa ṋengovhela, zwine zwa amba uri ni mufu u kha ḓivha fhasi ya vhabebi. Zwino heḽo fhungo ḽoṱhe ḽi ri ḓisa kha uri ni a ri nyadzi muya wa lindelani mme a mufhe ṋengovhela u swikela kha hetsho tshiteṅwa tsha uri ni ri mu fhe zwanḓani zwa livhuwani maḓatshe. Collins ḽi farani ngo tou ralo ndena ino ri kha ḓi bvela phanḓa no amba nga heḽi fhungo zwa zwino ri khou tea u ya ngei studio 5. Alex na Tshapasha ṱhodza mafhungo.
SABC News yo dimisonga yo tena onesa jisia ibadisera thoza mafhungo kha Phalaphala FM. Koti khulwane ḓoroboni ya Johannesburg yone ya ndaela ya u thivhela u farwa dzulo ḽo khetheaho ḽa khoro ya masipala wa Ekurhuleni vho Thapelo Hamadi vho wanisiwa lwa tshiofisi sa ṋeḓorobo wa muvhuso wa Phirisela masipalani wa Johannesburg. Vha dzangano ḽa pfanelo dza tshitshavha ḽa #NotInMyName vha khou itela khuwelelo vha nyanḓadzamafhungo na madzangano a tshitshavha uri vha dzhenelele u funza lushaka nga zwiito zwa u tambudzwa lwa vhudzekani. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vhavhuyelanaho nga awara ya u thoma. Sibasa, Ngobera, Toyando, Matache. Phalaphala FM 106.9. U ḓiṅwalisa kha ṅwaha wa 2023 zwo vula hangei College on Hills. Musi ri tshi khou amba nga College on Hills ri khou amba nga college ine yo redzhistariwa nga muhasho wa pfunzo dza nṱha kha vhapfe. Ri funza ngudo dza engineering N1 u swika N6, diploma primary teaching ECD, road traffic course OHS safety management level 5, HR N4 u swika N6, health promotion officer HPO, katina beauty therapy. Kabade pano College on Hills, Polokwane, number 17 Risik, corner Landros Marais, kana Pretoria, ndika 285 Francis Bard Street. Bangari kwa amana ka WhatsApp ndi apala ka 072-310-1806, 072-310-1806, kana 072-425-4103, kana 015-007-94, ndingari 015-007-9044. College on Hills vangajena vatosvika klasini full time na part time kana vajena online. Rina nyambo katina mvelelo dzo fhambananaho fhedzi zwine ra fana khazwo ndi zwa uri roṱhe ri ṱoḓa mbulungo i ṱhompheyaho kha vha fulufhele clientele kha u vha ṋea phoḽisi ya mbulungo i fareaho ine ya badela hu saathu fhela awara dza 24 kha vha rumele ipfi Phalaphala kha nomboro dzi tevhelaho dza 37128 ndi ipfi Phalaphala kha 37128 kha vha rumele zwino. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo, ndi tshiimiswa tsha vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Thasululo FET College iko ḓivhadza matshudeni zwa uri u ḓiṅwalisela mabuḓo a tevhelaho ho thoma: diploma in electrical civil na mechanical engineering N2 to N6, diploma in financial human resources public management na educare N4 to N6. Matshudeni vha songo shuma zwavhuḓi kha matric kha vha ḓe fhano thasululo vha khwinise thero dze vha feila fhedzi. Rina vha thasululo FET College ri wanala Lufule 3 tsini na Garden Resort na Thohoyandou East Gate Complex tsini na Caltex Garage. Luṱingo ndi 079 159 4557 kana 072 645 2290. Mulangavundu wa Limpopo vho Tshupo Stanley Mathabatha vha khou bandela zwanḓa vhathu vhoṱhe vha shela mulenzhe kha u ita uri mvelelo dza maṱiriki dzi engedzee nga phesenthe dza 5.4. Klasi ya 2022 ya maṱiriki ya Limpopo yo swikisa phesenthe dza 7.1. Muhasho wa vundu u ḓirokhana ngazwo. Mulangavundu vha khou dovha hafhu vha isa dzindiwo kha vhashumisi vhoṱhe vha bada kha tshumisano zwe zwa sia tshivhalo tsha dzimpfu tsho fhungudzea nga phesenthe dza 2.8 nga tshifhinga tsha madakalo. Kha ri se phanḓa na u ṱhonifha milayo ya badani. Mulangavundu vha khou ita khuwelelo kha vhathu vhoṱhe vha sathu wana muhayelo wa tshifumbu uri vha hayelwe kiliniki dzavho dza tsini. Kha vha dzhiele nzhele uri COVID-19 i tshe hone vha ri u thivhela hu fhira dzilafho. Let's grow Limpopo together. Mulaedza uyu vha u ḓiselwa nga muvhuso wa vundu Limpopo. Red Apple Functions Hire and Events Management vako dzudzanya munyanya chimima cha mabebo kana vana mushumo wa mbulungo. Rina madende yane ḓo vha tsireledza kha ḓuvha na mvula. Rina dzi frame tents dzine dza ḓo ita uri mushumo wavho u nake. Kha vha ri kwame kha 081 494 6995 kana 015 296 0498 kana 010 023 8202. Red Apple Functions Hire and Events Management. You dream, we do it. Tshiko na MG Rathando. Yambo dita fumbili irati ndi minete zwa zwino ri tshi khou livha kha awara ya u thoma. Fhungo lera dzula ngalo ṋamusi ndi ḽa mufumakadzi wa Mangondi Hasido ane o fhiriswa fhano shangoni kana o fhira fhano shangoni. Hune u humbulela hune havha hone zwa zwino ndi a uri ho vha na tshanḓa kha u fhira hawe fhano shangoni
ndi nga zwona muhumbulelwa ane ṋamusi o ḓivhona dza khothe. Fhedzi hayo ri kha ḓi ḓo dzhena khao ngauri ri vho to khwaedzela nyambedzano ine ro no ḓi thoma na khaladzi ya mufu ane avha Collins na Ngovhela. Ri umele ka Collins, ri fulufhela uri tshe roṱhe Collins. Rathando ndi kha ḓi vha hone. Ri khou livha nga maanḓa no dzula na riṋe hafho ri khunyeledze zwavhuḓi heyi nyambedzano. A ri khunyeledze heyi nyambedzano ngo lavhelesa uri kha ya mafhungo oṱhe ri lavhelesa uri vheiwe sa muṱa no ima hani kha sia ḽa u nga kona u tshimbidza mbulungo iyi. Arali no ima nga nḓila yone zwi ḓo ḓivha zwo luga, arali ni songo ima nga nḓila yone ni ya ri vhudza na zwori arali hu na thikhedzo ine na nga tama i tshi nga itwa nga uyo na uyo ane a nga ita ni ya namba na ḓa nalo ra pfha uri zwo ima hani Collins. Ndi khou livhuwa mpho na mubveledzi hafho Phalaphala FM. Zwine zwa vha hone ndi zwa uri ri ḓo tendelana mpho Rathando uri ni tshiimo tsho raliho a tshi planeliwa kana a si tshiimo tshine wa nga tori wo tshi lindela. Rine sa muṱa ane Ngovhela ndi khou tenda uri ni vhane vha ḓivha hune ra bva hone kana hone vha ḓivha hune mufu washu a bva hone ndi fhethu hune hu khou dzula dzi pension, ndi tori dzi pensioners ngauri ni ndi khou balelwa ipfi ḽa Tshivenḓa. Ya, vhane vha hola mindende. Vhathu vhane vha khou tou hola mindende ndi zwone. Zwine zwa ri sia ri tshi khou ri ni u tou amba fhungo ḽa vhukuma ḽi ḓo vha ḽa uri ni hanefho hune mulaidzo uyu a khou swika hone a ri tendelani uri ni zwezwo zwiṱukuṱuku zwine vhathu vha nga ri fha zwone zwi ḓo ita uri mushumo u tshimbile. Zwa zwino tshiimo tshi kha ḓi lemela nyana. Nga iṅwe nḓila nga nṱhani ha nyimele ya vhushayi zwi khou konḓa, fhedzi fulufhelo ndi ḽa uri sa muṱa mbulungo i ḓo bvela phanḓa. Honeha thikhedzo ine na pfha uri ni khou i ṱoḓa vheiwe ndi yoṱhe kana i tou vha na ino na iḽa, hone vhane vha nga ni thusa vha nga shela hani mulenzhe kho ni thusa sa muṱa? U shela mulenzhe ha vhane vha nga vha vha tshi khou kwamea kha tshiimo tsho raliho sa vhunga ḽi fhungo ḽine ndi tenda uri ni ḽi kwama vhathu vhanzhi kha shango ḽa Venḓa. U bva ḽa vhuya ḽa angaredza vundu u swika na kha na lushaka Afrika Tshipembe, na kha lushaka lwoṱhe lwa fhano Afrika Tshipembe. Ndi tenda uri hu na vhathu vhanzhi vhane vha ḓo kwamea lune vha pfesesa uri ni ḽiṅwe ḓuvha a ri to posela hanefho ra khou posa. Ri nga si to amba uri ni ri khou shotha gai. Ndi ḓo tenda uri ni mushumo wa mbulungo u ḓi kwama zwithu no nga vho zwiḽiwa, u kwama zwithu zwi no nga vhulalo ha mufu, u kwama zwithu zwi no nga zwithu zwoṱhe zwo to raloho, madende zwo to raloho. So khuwelwe nda to ita fhedzi ito vha eneyo ya uri ni hanefho hune muṅwe na muṅwe a vha hone a vha khou kwamea hone zwiṱukuṱuku zwine a ḓo bvisa rine ri ḓo zwi livhuwa nga maanḓa sa muthu. Kha ri ḓo khunyeledza nyambedzano Collins heyi ndi mafhungo ane a vha na ngoho a vha nga maanḓa, fhedzi sa muṱa no vha ni tshi nga tama uri hu itee mini zwine arali zwi tshi nga konadzea zwa nga ni rindidza mbilu, zwi nga si ni takadze ngori a si mafhungo o takadza a vha nga maanḓa, fhedzi u rindila vhiwe dza dzimbilu ndi zwiṅwe zwa zwine riṋe ri nga takala u pfha upfhi no rindila dzimbilu. Hu nga itiwa mini zwine zwa nga ni rindidza? Hu nga kha ḓi vha kha sia ḽa vhulamukanyi kana zwiṅwevho? Fhungo ḽe ra dzula ngalo vhompho ara vha nga zwi sedza ndi fhungo ḽine ri kha ḓi ḓo ima u swikela hune ra ḓivha uri ni nga zwa vhukuma kuma ho itea mini. Mara sa vhunga ri vhathu vha ṋama vho no vhaisala vho no pfha vhuṱungu ro vhaisala ngo to rali, ne ri tenda uri ni tshanḓa tsha mulayo tsho lapfa ende kulapfele kwa tshanḓa tsha mulayo ri ḓo fhedzisela ri tshi khou swika kha u ḓivha tsho ḽaho mufu kana tsho ita uri mufu a ri sie fhano shangoni, zwine zwa ḓo fhedzisela zwi khou ri fha uri ni afha musi muthu ono waniwa kana ara zwa nga konadzea vha o waniwa mulandu u tea u fhedzisela o fhiwa tshigwevho tshingafhanani. Zwine riṋe ra nga takalela zwone sa muṱa zwiṅwe zwine nda khou to zwi ambela zwa uri ni ndi tshi khou to zwi ambela ṱhaṅwe hayi muṱa fhedzi woṱhe vhuḓifari vhu si ha vhukuma vhune ha nga vha hu tshi khou itea hanefho kha kusi kune vha dzula khako kana hanefho kha kusi kune muṅwe na muṅwe a nga vha khako a ku ṱanganedzei arali ni kusi kwa vhukuma kwa kutshilele kwa vhathu. U fhirisa muthu shangoni ndi fhungo ḽine ḽi a konḓa nyana uri ni sa muṱa ri ṱanganedze na uri sa thu to swika kha uri ni ngoho ndi ya uri ni ho itea mini. Mafhungo a vha Collins kha ri khunyeledze heḽi fhungo nṋe na inwi ri nga amba ḽa vhuya ḽa dzhena nga thavha, fhedzi hu ḓo itea mini ya zwino nga vhana ngauri a vha tsha ḓo dovha hafhu vha vhona mme yavho lwa vhutshilo havho hoṱhe.
nahone khonadzeo khulwane ndi ya uri na khotsi yavho zwi nga vha dzhiela tshifhinga uri vha dovhe hafhu vha vhone zwihulusa ri khou lavhelesa uri na mafhungo a mulayo nga vhukati vhana vha ngafhi hu ḓo itea mini nga havho bva zwino ya phanḓa? Mpho na vhathetshelesi vha Phalaphala FM a ri tende uri ni vhana hune vha vha hone zwa zwino na ndi sa ḓo tou amba uri ni vha gai hune vha vha hone zwa zwino vha kha ḓi vha fhasi ha zwanḓa zwa vhoriṋe vha fhasi ha vho khuda hune vha vha hone zwa fhedzisela zwi tshi vhonisa kha fhungo eḽi musi ni tshi khou vhudzisa Mpho uri ni vhana zwino vha ḓo sala vhutisani ṱhaṅwe muthu a nga tou dzhenela nyana zwiṱuku kha eḽi fhungo ḽa uri ni zwiimiswa zwoṱhe zwine zwa fiyelana na zwa lwela pfanelo dza vhathu zwine zwa tshimbidzana na pfanelo dza vhathu zwihulwane ṱhaṅwe ri tshi nga kwamesa tshiimiswa tshi nonga social development zwa vhulondeli ha vhathu ngo to ralo ndi tshone tshiimiswa tshine ndi tenda uri ni arali no vha tshi khou tou swika hu zwino kana na matshelo ndi tenda uri ni vhana vho no nga vhanoni vho no susa vhoniwo shangoni vhana vho no nga vhanoni vha khou tshila na vhadzi ḽine ḽa tou vha nga ngomu vhuluvhini havho Mpho ndi mungafha ndi muhulwane mara pain ine ndavha nayo nga murahu hafhanoni kha ṱhoho ndi ya uri ni izwo zwi a konadzeana hone vhana avhanoni vha tshitshilo ya phanḓa sa vhana vhe vha khou zwi vhona ḓuvha nṋe ndi nga vhana ndi khou tou zwi vhona nga zwinepe ṅwana o vha a tshi tou zwi vhona ḓuvha na ḓuvha zwi tshi khou itea a tshi lila a wana sina thuso uyo ṅwana uyo aluwa a ṅwana o tou isaniyo kha lushaka mafhungo ane a vhilaedza Collins nṋe na ine ri kha ḓi ḓo amba nga ya mafhungo pfa uri a khou tshimbilisani zwihulusa ri khou lavhelesa uri na zwo ṱola ri ho itea mini kha mufu na aneyo ri ḓo davhidzana ra pfa uri ho itea mini ri kha ḓi ḓo amba ḓuvha ḽi vhe ḽavhuḓi vhe vha ni khou shuma u vhona uri zwi a tshimbila zwavhuḓi vhaḽa vhane vha nga tikedza ni khou ri vha ni kwama kha ifhio nomboro ngauri mbulungo heyi muṱani a huna tshithu tsha u nga fheletshedza khaladzi yaṋu na shaka ḽaṋu hange zwaloni zwa tshoṱhe ri si tshi amba mishumo yoṱhe ngo angaredza fhedzi vha nga ni kwama gai uri vha kone u ḓisa zwine vha nga ḓisa zwone? Ndi zwa vhukuma Mpho hu ḓo vha na nambara ine nda ḓo i bvisa ine ya vha 064 047 9482 ndi ḓo i dovholola ndi 064 047 9482 ndi namba founu ya vho Solani Sylvia Ndengovela ndi mukomana wa mufu. Collins ri khou livhuwa nga maanḓa ḓuvha ḽavhuḓi athi ri ḓo amba ndi khou livhuwa Rathando vho zwi pfa muthetshelesi mafhungo ane a ya vhavha nga maanḓa a ya vhavha nga maanḓa haya mafhungo ri kha ḓi bvela phanḓa nao vha kha ḓi vha hone mapholisa vhane ri na maṱukuṱuku ane ra tama u pfa khavho ri ḓo ya vhona kha vha zwiimiswa u ya nga u fhambana ri pfe vhori vha ri mini nga haya mafhungo zwa zwino ri thome ri ha RFA ro ḓiimisela u ṱuwisa kuhumbulele kwa uri phoḽisi dzi a ḓura vho vha vho no ḓiṅwalisa vha muraḓo wa RFA funeral cover arali vha sathu a vhathu lenga 60 randa fhedzi i kha ḓiṅwalisa vhone mufarisi wavho na vhana vharathi yo vha khavara nga 10,000 randa vha nga khavara na vhaṅwe miraḓo ya muṱa u bva ka 35 randa fhedzi yo vha khavara nga 10,000 randa ri wanala Elim Malamulele Thohoyandou Thavhanimo Hurricane Pumps lone shopho ḽoṱhe ḽa mafarelo zoṱhe dza dzi boreholes dzine vha ṱoḓa kha vha ḓiwanele borehole pumps pressure pumps solar pumps mathange PVC casings na tshumelo dzoṱhe dza maḓi ri dovha funa vha itela na ndingo dza maḓi water testing Hurricane Pumps ri wanala na 68 Nelson Mandela Drive tsini na CTM Pulukwane rutingo ndi 015 292 3452 kana 015 292 3453 ri wanala na ka 184 Boundary Road Munandi Centurion va fonela 010 597 7843 kana 010 597 7843 abatalele www.hurricanepumps.co.za na muna mavengele vo tanganedzwa Hurricane Pumps we beat any price. Tongisani xiyimo xanu xa pfunzo tin'waliseleni Brooklyn City College namusi wu na khoso za Police and Traffic, Diploma in Policing, Community Healthcare, Child and Youth Care na Social Auxiliary. Khoso za Engineering zihone N1 ushika kha N6 na za Management zihone N4 ushika kha N6 na Diploma za IT khathe na un'wana lwa matiriki u wana vun'we vutanzi iyani ofisini number 11 Problem Street Pulukwane rutingo 087 151 0188 kana ni dalele website kha brooklyn.citycolleges.co.za. vha tshi humbula ndindakhombo ya tshifhinga tshipfufhi a vha humbuli luvhili Murobi Financial Services yo fulufhelwa nga vhareili na vhoramabindu na vha dzi taxi u wina hashu zwiphuga miṅwaha i tshi khou ṱanḓulukana ndi tsumbo ya uri mushumo washu wo kuna ri ṋetshedza ndindakhombo dza goloi nnḓu mabindu bulasi maṱiraka dzibisi taxi na zwifhaṱo zwoṱhe u ita quotation ndi mahala kha vha the 52 Berger Street Louis Trichardt kana vha phone kha 015 516 1296 kana 516 zwi pfa ri tshi khou amba na vha muṱa
vhane vho bvisela vhukhagala uri zwa zwino hu khou itea mini. Lihulwanesa ndi ḽeḽia ḽe ḽi amba vha muṱa vha khou ri thuso ndi uyo na uyo ane a nga thusa tikedza vha muṱa ngauri a huna tshithu muṱani. Vha khou ri nomboro k 064 047 9482 vha kwamana na muthu ono pfi Vho Solani Sylvia Nengovela, ndi vhone vhane vha ḓo dzudzanya navho, ndi mukomana wa mufu. Fhedzi ri tshi kwama nga ya mafhungo muthetshelesi wa Phalaphala FM vhukati ha ṅwaha wa 2016 na 2020 musadzi wa vhaṋe Lindelani Nengovela vho vhuya vha ya kha tshiimiswa tsha Rinae Sengani Foundation lune la swika luraru vha tshi khou lila nga maanḓa uri vha khou tambudziwa hafhaḽa vhuhadzi havho hune musi ri tshi amba vha muṱa vha khou ri a si vhuhadzi ngauri no mala o vha songo mala hoyu muhumbulelwa. Zwa zwino kha ri ḓo pfha kha murangaphanḓa wa itshi tshiimiswa ane ri naye zwa zwino ndi Rinae Sengani, ri muṱanganedze. Riri ndi masiari masiari avhuḓi mpho ndi khou livha u ṱanganedziwa, ndi khou ni lumelisana vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM. Ri khou livha nga maanḓa Riri musi o kona u vha na rino ri ambe nga ya mafhungo a ndeme vhukuma musi ri naye o fara nga u tou rali. Kha ri dovhe hafhu ri ṱanganedze vhaṅwe mueni washu Khevha, ri lavhelese fhungo heḽi ḽa hoyu muhumbulelwa ane ra khou amba ngaye, muhumbulelwa onoyu ane o ḓivhonadza khothe ṋamusi o vhuya a humbela thuso kha tshiimiswa tsha Realman Foundation a tshi ri u khou ṱoḓa thuso ya muhumbulo. Kha heḽi fhungo kha ri ṱanganedze mudzulaphanḓa wa Realman Foundation vhane vha ḓo ri vhudza nga zwine zwa khou itea zwino ndi malugana na hulu lufu lwa Vho Lindelani Nengovela ngauri vha na ḽiṅwe ḽi kwamaho ane ya mafhungo. Ri ḓo thoma hafhu ra pfha vho na uri vha tshi humbelwa uri vha thuselwa muhumbulo hoyu muhumbulelwa ha itea mini, thuso yo to konḓa na. Fhedzi ri vha ṱanganedze Khevha Vho Calvin Nengudza ndi masiari na vhone ri khou vha ṱanganedza. Ndi masiari vhuḓi Vho Rathando mubveledzi khanari ri ringa ngeyo khathihi na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM. Ri khou livha nga maanḓa. Kha ri thome kha Rinae Sengani. Rinae, mufu o vha tshi khou tambudzwa nga nḓila ḓe ngauri o vha muthu wo kwamana na tshiimiswa hetshi tshawe. Ndi khou livhuwa mpho kha ngo to zwi thoma mathomoni mufu ane a vha Lindelani ane ra muḓivha sa Mia Mose on inbox if u si late 2016 ndi early 2017 a vha khou amba uri u khou tambudziwa nga mukala wawe. Nga hetsho tshifhinga na muhumbulelwa nṋe nda ndi sathu mu ḓivha, arali ndi sa khathi o vha sathu tu u ḓivhea Thohoyandou kana u ḓivhea kha dzi social kha vhembe kha dzi social media o vha to ḓivhea uri una muthu ano pfi wa heḽi dzina ano pfi SABC Live. So zwo iteyo ndi zwa uri on rumela inbox a tshi nrumela kha Facebook a ri ene u khou tambudziwa u khombela thuso, ra ḓi amba ra exchange dzi phone number. Ngauri milandu minzhi ine a vha a khou amba ngayo i vha i milandu ine yo itea kale, i vha i songo itea ḽeḽo ḓuvha a vha a khou amba ḽeḽo ḓuvha, u vha a khou tou ṱalutshedza zwithu zwo iteaho ṱhaṅwe zwi na vhege mbili kana ṅwedzi. Nṋe nda mu tsivhudza uri a yo ita protection order ngauri milandu i nonga yo tambudziwa physically kana u rwiwa zwi ṱoḓa na dzi J88 nga vhukati, u ṱoliwa nga madokotela uri na musi case i tshi vuliwa i vuliwe i khwaṱhe hu tshi khou vhonala na dzi bruises at ḓuvha ndi nga to mavhadzi. Zwino ngori u khou vhiga milandu heyo ho no fhela tshikhala kha vule protection order. Ndi khou ḓi to zumbula zwavhuḓi ḓuvha ḽo thoma ndi tshi ṱangana nae ḽo tou thoma ro vha ro ima getheni ḽa mapholisa ane a Thohoyandou ḽi a ḽihulwane ḽi no dzhena samusi riri ndi sa to mu gidimisesa fhedzi nga nṱhani ya tshifhinga ri ḓo tou enya na milenzhe. Okay, so muhumbulelwa aya a ita zwine zwa khou tea u itiwa uri aya ite protection order. Mushumo wanga wa wo fhela hanefho ngori nṋe ndo mu gaita uri u khou tea u zwi itisa hani, mara zwi tshi ya phanḓa nda wana mulaedza uri protection order heḽa ha ngo tsha ya na mapholisa u i seva kha hoyu muhumbulelwa, zwi amba uri i vha i si tsha vha valid kana i vha i siho fhethu ngori a i ngo swika ya fhiwa muthu oyo. A tshi vhuya lwa vhili ra amba nga iḽa protection order ya murahu a sumbedzisa uri o shanduka uri ha tsha ḓo dovha, zwa itea lwa vhuraru a ḓi dovha a amba uri o shanduka uri ha tsha ḓo dovha ndo mu hangwela. U vhuya u to swika musi muṅwe na muṅwe a tshi vho zwi vhona kha dzi Facebook a tshi khou amba zwo rwiwa na nga dzinkwe, a tshi khou amba na zwa ṅwana muofe zwa vhadzi ḽine ḽa vha kha shama uri ḽo ḓa hani, a tshi khou sumbedzisa uri munna wanga u na tshiṱuhu tshihulu nga maanḓa arali u tshi khou pfuna vhathu vha re na tshiṱuhu afha shangoni. Ṱhamusi ri lavhelesa uri ndi zwifhio zwi a zwi vhona zwine zwa solisea kha mufu musi zwezwi musi a tshi khou ṱoḓa thuso khae zwine a ri hezwi ho tea
zwi songo itea ri vho to zwi amba zwi khou lavhelesa vho uri i vhe pfunzo na kha vhaṅwe ndi zwifhio zwi solisea zwine o zwi pfa no zwi vhona kha mufu malugana na vhushaka he a vha khao? Ngo u tou ṱhonifha muṱa mpho ngori a si mafhungo ane a vha avhuḓi a ri ngo dzula nga mafhungo avhuḓi marai ngoho tshiṅwe tshifhinga ri tea i amba uri zwi thuse na vhaṅwe vhathu vhane vha kha nyimele ye mufu vha khayo. Zwe nda zwi vhona nga maanḓa ndi zwa uri mufu o vha a tshi imelela nga maanḓa muhumbulelwa. Ndi khou ḓi tou humbula nṋe tshifhinga tshe vha khou bva Pulukwane u vhona MEC ano ḓa hanefho kha khasho ya vheiwa MEC a tshi ri ene o adopta family heyo. A ri tou vha amba ndi MEC vho Phophi Ramathuba. MEC Phophi Ramathuba vhane a vhathu ḓa kha khasho vhana ndi khou pfa Collins a tshi khou amba zwa uri vhana a vhathu wana thuso bva kha muhasho lune nda khou pfesa uri kha ṅwedzi wa MEC Phophi Ramathuba vha ḓo vha no swika kha vheiwa kana vho no swika kha muṱa ngori hu pfi vho adopta muṱa. Fhedziha nṋe ndo ri ndi tshi khou amba navho vha tshi khou bva vhone muhumbulelwa na mufu vha tshi khou bva ninge u ṱangana na MEC kana na staff tsha MEC ha vha uri mufu u khou ambesa u fhirisa muhumbulelwa. Musi u tshi vhusa muhumbulelwa uri ni khou zwi itelani hezwi zwithu livho u ḓo dzhenelela mufu a ri o shanduka uri ha tsha ḓo dovha. So ndi vhona uri mufu o vha a tshi funa ndi zwone sa zwe khaladzi ya hone ambisa zwone o vha a na lufuno nga maanḓa and o vha a tshi mu ofha a tshi ofha muhumbulelwa lune ndi pfha uri na vhathu vhanzhi hanefha kha dzi social media mpho vha ofha muhumbulelwa ngo muhumbulelwa u sumbedza a muthu ane wanga u khou tou crossana naye dziphasi u aya a ṱoḓulusa mafhungo a u disa hanefha kha dzi Facebook au ṱana kha ḽifara ngo raro vho ṋengudza na ndi ho vhuya ha itea mini ri tshi bva upfhi muhumbulelwa hoyu ane zwino livhana na haya mafhungo o ḓa kha vheiwa sa tshiimiswa tsha Railman Foundation a ri ndi khou humbela thuso ya muhumbulo hei hu na zwi sa khou tshimbila zwavhuḓi kha nṋe ho itea mini? Vho Rathando kha ndi zwi thome murahu nyana vhathu vha ḓo zwi ḓivha uri vhuya vha na uḽa mulandu kana case ye ya ḓa ya ambiwa badi kana ya vha phanḓa vhathu kana nḓevheni dza vhathu na milomoni musi hu mufu kana miamofe vha tshi kha ḓi vha hone hezwiḽa vha tshi sumbedza uri vho tambudziwa na u rwiwa nga dzinkwe na zwifhio nga nḓila ye zwa itea ngayo. Ro ḓo vha na vhukwamani na muhumbulelwa kana livho kana SABC livho sa zwine vhathu vha muḓivhisa zwone ri tshi khou ḓi amba dza vhathu tshihulwane kana dza vhanna no ṱoḓa u sumbedzana uri vhutshilo ndi vhufhio. Vha ḓo zhumbula ndi a zhumbula ro vhuya ra ita interview henefha keni program ri tshi khou sumbedzisa uri ro ḓo kwamana naye ra swika ri fha tshiṱori nga nḓila ya ri fha ngayo ra sokou tou lingedza uri kha ri sumbedzane ya nga vhutshilo fhedzi kha ri ambe heḽi ḽe ndi sumbedzisa Vho Rathando zwo ḓo uri musi hu tshi itea case heinoni ine zwo khwaṱhisedza uri yo withdrawiwa nga dzi 27 ho vha hu nga dzi 8 dza November arali ndi tshi khou zhumbula zwavhuḓi yes ho vha nga dzi 8 dza November a ḓa ṅwalela kha WhatsApp a tshi khou nkhumbela uri Ṋengudza ndi khou sokou ri pfha uri ndi khou ṱoḓa u vha vhona ri thusane nga mafhungo a kuhumbulele nga dzi 8 dza nga vhege ya hone nga dzi ya dzi 8 na dzi 9 ari ndo zhumbula zwavhuḓi ndo vha ndi na khothe mbili dzine ndi khou tou dzi attenda Pitori nda ḓi musumbedzisa uri ndi ḓo vha ndi khothe nga dzi 8 na dzi 9 mara fhedzi ra guma ndi khou sumbedza uri ndi available nga dzi 15 na dzi 16 dza November ndi dze ra vha ro tou dzula ngazwo o tou vha mashudu mavhi Vho Rathando uri nga tshifhinga tshenetsho ro ita appointment yeneyo ye ya vha yo confirmiwa a rongo tsha dovha ra kona u muwana muhumbulelwa so nga nḓila iṅwe ri tshi vho guda kuhumbulele kwawe ro sokou tou wana uri ndi muthu ane arali u tshi khou tou pfi ho itea zwithu nga tshifhinga tshenetsho unga uya kona u vhuya murahu kha kuhumbulele kwawe mara arali hanga vhuya zwanga u fhira kana hunga u tsha tou vha na khombo ine yanga i khou vhonala phanḓa zwinga uya bva khazwo kana u hangwa nga thuso ane a khou ṱoḓa yone so ndi hezwo zwine wanga zwi sumbedzisa u tshi khou tou fhindula zwe vha vhudza Vho Rathando. Vhaeni vashu farani ngo ralo ri thome ri mavhengeleni ri khou vhuya Hey, Big Phalaphala FM. U ḓiṅwalisa kha ṅwaha uno wa 2023 zwo vula ngei College on Hills. College on Hills yo redzhistariwa nga muhasho wa pfunzo dza nṱha. Ri funza ngudo dza engineering N1 u swika N6, diploma primary teaching ECD, road traffic course OHS, safety management level 5, HR N4 u swika N6, health promotion officer HPO na beauty therapy. Khabade pano College on Hills Polokwane number 17 Risik corner Landros Marais kana Pretoria 285 Francis Bard Street. Bangari kwama kha WhatsApp kha 072 310 1806 072 310 1806 kana 072 425
4103 kana 015 007 College on Hills vangajena vatosvika klasini full time kana part time kana vajena online. Basongo vobo badera mitengo ifiraho ya Boxer. Bachirenga Albany Superior Sliced White Bread 700 gram taru nga 38 rand pezi. The non-incomazi medium cream mass 2 kg mbili nga 50 rand pezi. Basongo vobo badera mitengo ifiraho ya Boxer. Tshiko na MG Rathando. Menete ndi mina zwa zwino uliva kha awara ya uthoma veni vashu ndi vavili vazwiimiswa yenga u fhambana ri naye Sengani Foundation ndi ri naye Sengani kana ri Sengani ane ravha naye zwa zwino ri dovha hafhu ravha na Calvin Nengudza ndi ubva kha Railman Foundation ri kwama nga mafhungo aya a kwama hori wa mufumakadzi o ḓo kwama ri naye Sengani vhukati ha ṅwaha wa 2016 na 2012 a tshi khou ṱoḓa thuso ngeno wa munna o kwama Vho Nengudza a tshi khou ṱoḓa thuso malugana na uri anga thuswa hani kuhumbulele na maitele yawo ya zwithu. Fhedziha vheni vashu kha ri ḓo tou khwaedzela ri na minete miraru yo salaho na ndi khou lifha minete kana minete na hafu ra khwaedzela haya mafhungo. Kha ri ḓo thoma pa kha ri naye Sengani ri tshi khou a khwaedzela haya mafhungo zwa zwino nga minete na hafu ri naye zwa zwino zwo rali vheiwe ni khou ita mini kana ni nga tama hu tshi itea mini kha haya mafhungo ri naye huna vhana nga ngomu huna mafhungo a hoyu ane zwa zwino u khou tshimbila mafhungo a khothe vheiwevho sa tshiimiswa ni ri mini? Sa tshiimiswa mpho ri vhona uri ndi andamuledza muthihi tshifhinga tshoṱhe ndi tshi vhafumakadzi musi ri tshi kha nyimele ine ya fhisa kha vha bve mufuro zama u nga maanḓa ro lingedza na vhathu vhane vha khou thetshelesa vhathetshelesi vha nona vha re kha Facebook ndi dziphanzi ro lingedza nga maanḓa u ambesa naye mufu a sa sumbedze u ri thetshelesa kana a vha a khou sumbedzisa uri ene u khou tshila soft life. Ṱhamusi ndi dzhena hafho ri naye a tshi khou amba ili ḽa u sa pfesesa hawe a si u katwa nga lufuno a si u nyimele ine yo vhofha muthu ane u a ḓalila ya vhatsumbe uri u khou pfuḓelwa fhedzi musi a tshi tenengedzelwa zwine zwa nga mufusha nga hetsho tshifhinga a hangwa zwoṱhe nga iyo nḓila o vha tshi khou ṱoḓa thusa kha vheiwe sa lushaka na vheiwe sa zwiimiswa ni sa muthuse reri. Ndi ngazwo zwe nda ri murahu nyana nda ri mufu o vha a tshi sumbedzisa u funesa nga maanḓa muhumbulelwa ende a tshi muofha ndi zwone a nga ḓivha thi zwino ri nga si tou muambela ha tsheo ndi zwone a nga ḓivha o vha a khou ofha kana a tshi khou pfa uri zwine zwo itea a tsha ḓo dovha zwa itea ri songo angwa uri muhumbulelwa u manipulative nga maanḓa ende tshiṅwe tshithu kha ṅwe tshine nda nga amba ndi sathu bva muyani Rathando ndi tsha uri hu na ramulayo ano dzula pipo uri ndi soko fhulufhela uri hanga ndi na problem ndo amba dzina ḽawe Mpho Nefuri mpho o lingedza u vhafha uri vha ye counseling a ḓi tou bvisa na tshelede yawe a vha bukela psychologist tshetshiḽa tshifhinga nga nṱhani ha tshifhinga a ḽi khou fara nga maanḓa oṱhe ane a khou amba ri a khou fara nga maanḓa kha ri ḓo tou fhedzisa nga uri vhuhadzini ḽa mayathole hafhu pfuma ri a funzhela u a tendela nazwo 30 seconds ndi nga ri 10 seconds vhuhadzi ha sina mayathole a vhupfumi nahone a ri funzheli ri songo ḓigwela dindi arali zwi khou konḓa kha ri humele mahayani ashu ya vhumi ashu. Vho Nengudza minete na hafu vha khwaedzele. Vho Rathando ndi khou tou livha uri ndi tshi khou amba na vhone zwino ro farana zwanḓa na vha muhasho wa social development zwo ro ita hezwi zwithu musi ri tshi khou ḓi amba navho nga ḓuvha ḽeḽo vha ya muṱani rine muhumbulo washu ho uri hu na vhana vho salaho vhane vha kha nḓaḓo khulu vhukuma na ṋamusi ri khou tenda uri vha busy ḓuvha ḽoṱhe vha ḓa vha khou tou shuma na muṱa nga maanḓa ro sedza vhana ri khou sedza uri vhana vha fhethu wa safe vhukuma hu no tou ḓivhiwa nga riṋe na vha muṱa na vha muhasho wonoyo ndi hezwo zwine wa nga lingedza u amba zwino u tshi vho tou amba Vho Rathando nyimele musi ya swika kha tshipiḓa itshi tshine ra vha natsho ri vha ri sina maipfi manzhi ane ra nga amba kana action nnzhi ine ra nga ita ya muṅwe muthu a i vhona zwine ra vha ri tshi khou lindela zwone ndi zwo tou ri mulayo kha u dzhie tshipiḓa kha hoyo ane a khou humbulelwa uri u ḓo khou ita zwa raloho zwino ri tshi khou amba ro ima hafha ri khou zwi khwaṱhisedza nga ipfi ḽidenya ri sa khou ṱoḓa feiva ya muṅwe muthu uri ro ḓiimisela vhukuma uri kha ri farane zwone na vha muṱa muhumbulo muhulwane u uri vhulamukanyi kha vhuye vhu vhonale nga nḓila kwayo ende tshithu tshine wanga tshi amba Vho Rathando tshine ndi khou pfa tshi songo mpfara zwavhuḓi a tho ngo fushea nṋe kana riṋe sa tshiimiswa musi ri tshi wana confirmation ya uri mulandu houḽa wa murahu wo thuthiwa nga dzi 27 u tshi khou sedza milandu i ri murahu vhukuma wa wana uri muhumbulelo u tshi mu profile o vha na milandu minzhi vhukuma ine u nga i vhala ya swika minzhi u fhira zwine vhathu vha khou vhalelisa zwone a ro ngo farea zwavhuḓi so ri sokou tou nga ri yo shela mulenzhe kha mulayo edenoni. Vho Nengudza mashudu mavhi a ri tshena tshifhinga ri khou livhuwa nga maanḓa vheni vhashu reri Vho Nengudza ḓuvha ḽavhuḓi.
ndau ya nduna zwazwera chikwamba mtichelese ndi awara yotoma Alex nechapasha udzuloli ndera pedze rechikoya kai kabajire ntate belaho essential cover